USAID je u proteklim godinama dao ozbiljan novac za podršku i u Republici Srpskoj i mi smo zahvalni. Ja sam svoju zahvalnost iznio na tu temu. Zahvalni za pomoć koja je do sada bila pružena i veoma mi je drago da sam mogao da primijetim da se u planovima gospođe Power ne pravi razlika između Republike Srpske i Federacije, da će ona nastaviti da podržava projekte i u Republici Srpskoj, što je za nas bilo važno da taj dio sastanka vezano za USAID ocjenimo pozitivnim i da ostajemo posvećeni saradnji sa osobljem USAID-a i ostajemo posvećeni projektima koje ćemo zajednički odabrati ili zajednici koncipirati u okviru onoga što su i lokalne zajednice zainteresovane, pa i Republika Srpska u cijelini, a podržavam naravno i sve te projekte na nivou Bosne i Hercegovine. USAID je u proteklim godinama dao ozbiljan novac za podršku i u Republici Srpskoj i mi smo zahvalni. Ja sam svoju zahvalnost iznio na tu temu. Zahvalni za pomoć koja je do sada bila pružena i veoma mi je drago da sam mogao da primijetim da se u planovima gospođe Power ne pravi razlika između Republike Srpske i Federacije, da će ona nastaviti da podržava projekte i u Republici Srpskoj, što je za nas bilo važno da taj dio sastanka vezano za USAID ocjenimo pozitivnim i da ostajemo posvećeni saradnji sa osobljem USAID-a i ostajemo posvećeni projektima koje ćemo zajednički odabrati ili zajednici koncipirati u okviru onoga što su i lokalne zajednice zainteresovane, pa i Republika Srpska u cijelini, a podržavam naravno i sve te projekte na nivou Bosne i Hercegovine.